सानै मुस्लिम सुबुङा गंसे मन्दिराव गासै 1.2 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। सम सम सुबुं माहारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बयबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै गोग्गानाय दिन्थियो आरो सासेया गुबुन सासेनि धोरोमखौ मुं सोयो। नाथाय बेनि गेजेरावबो सुबुंनि थार धोरोमा मा बेखौ फोरमान खालामदों सानै सुबुङा। जायनाखि बेबायदि हाबा मावनायखौ बेनो सुबुंथिनि थार धोरोम बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बाथ्रायाव बुंनाय दं, गावजों गाव नेवसिलाया जासे सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायनायानो सुबुंनि गुबै धोरोम। सानै मुस्लिम सुबुंनि बेबायदि हाबा मावनाया सारा भारतारि सुबुंफोरनि गोसोखौ देरहाहोनो हादों। सानै मुस्लिमानो जादों बिसि फिसाय। बे मुस्लिम बिसि फिसाय सानैया चेन्नाइनि हिन्दु धोरोमनि तिरुमाला मन्दिराव गासै 1.2 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। मुस्लिम बिसि फिसाय सानैनि मुंखौ आब्दुल गानी आरो नबीना बानु होननानै मिथिहोदों। थांनाय मंगलबार खालारखालि बे सानै सुबुङा तिरुमाला मन्दिराव थांनानै तिरुमाला तिरुपाति देवस्थानमनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार धर्मा रेड्डीनो गासै 1.2 कौटि रांनि चेक होनाय जायो। बेबायदिनो बे रांखौ मन्दिराव साफ्रोमबो फैनाय रोजा रोजा धोरोमनि सिबिसुला सुबुंफोरनि बेसेन नाङाजासे जानायनि सुबिदा, मन्दिरखौ साबसिनाव दाफामफिननाय, मन्दिरनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ आरजिनो हानायनि थाखाय होनाय जादों होननानै मिथिहोदों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।